atu no pele o tātou iai nei vai tau o le nei tausanga. Whaatau e nai le au kerisiano uma le mea lofa tāua le atua o Yesu Keriso le Mesia le whaola o tangata uma ua whanau mai. Therefore, ua toe sa auni le sunga i le whaafengainga, sunga i Reverend Victor Powesi, mali palitua i a Salome Powesi. E meise le mamalu le kanesia whaakotonga kerisiano Samoa i pose sei mangele sae, au mai a moe le fitu aso o pespesenga le Christmasi o le nei fo i tausanga. Whaasalalawina le nei pokalame lunga o le Facebook Live, a le tai au fau i pose sei radio live stream tolu fitu. O wāre sila, ma le whaafonga si o tātou watu no. Ma o le aso nei, o whana wai a ai o tāwita, whaola o Keriso le alii, ma o le a vea le nei no whailonga i ate o tō. Fifia to fa talo fa to le mai mo mai o tātou atu nu le ia fiafi ta fa fia kilo pelo fa pena na ma mo mai ai ia tātou fa salonga tu sa pe ona tu na tu ai pe se mo fitu aso I tono tātou e kalesia le manmaro le kalesia e fakasa po se se mangele sai o le to aso le nei o le ni fa mo mo po le fu proklame le mai mo mai o tātou atu nu pe ona mai mo ina I tu sanga titas ia Fifia fu ila li vai ngala fia te fatalo fatu ma walo fatu le nei tayao ia po le nei fo ia uli po le nei fia le o tatu ia ile aso bulbuli le nei o le nei fu fa moi mana tu pa io sab fa inga o tatu wa tunu la le to io si tala li vai ngala fia ia o pa ia io Samoa o to to salo ia nga tu fu ile ia pe to io si fa mai ele nei tu sanga na tonu le le fa mo ele nei afiafi li fa fo mel tatu atno na tatu timpa ia mama malu le tua e mata wo fiai mata wo ngai le tatu proklame mo le nei tu sanga pe on ye tatu senga al fitu aso I tonu le tatu e kalesia I mangele sai lewa ma fatasi ai ma le sunga le tiakono le tatu e kalesia I mangele sai le sunga ia lutu manga mau yapo sitasi fo yo tama ia sitasi fo yo tangata se to yuta ia fo te tono nei ngā ruenga ia lewa mwhai o fatsi mai si whailo mo tala tūlanga pe ona yele tau whainga sfuworo tau sanga au whati no maile nei wha me moi atalo whatu mana nganga whalalo I lau sunga te akono ma lore si fo manuia
Whakaro whaku leo sunga kia kuson me foi ava moa e maisi ni kai mu ka whiro iai ia maisi fo ka penga ngal wha moe moe ia mo le liuking ngaka ia por koe soifu mai o le ka kuri whaola ma lor soifu muia ma lo se fo maria lutu sfulu ono ni tau sanga talu ona whaanga solo mali ni wha moe moe a tatu toi tu ma tatu te pai tu o le amatanga me le lipo kala me pepesanga ma sfulu tu waso o ma le fitu waso leo tatu i ni tau sanga e ma e wale alofa ma le anga leo le tu ia e wha malofa te fo i o tu whaiwa mo tu tute e le ngaru e whatasi ma le sunga to ina ia Reverend Victor Powesi e me se fo i ia le patu ia salo ia leo au le ma le sfulu tu tau sanga talu ona tamu whai ma ni wha moe moe e mo lama lo suma kia kuson ni wha moe moe ali me mo lava e le mo ngai wha ka o kur ka mo foi ia mo se fo sa mo yo mo kurang wha lupe e mongi mo wha mao yo le sfu mo le o mo ko sa ia kalu mo wha kimo ni wha moe moe o le me mo lava kia e pe ang foi a koe o me ha pengi o le amakanga o se mea mo le wha i umo se mea le amakanga foi leo se isi me fu wa leo sfu mo le o ko sa kalu mo wha kimo ni wha moe moe i le amakanga ni wha moe moe lau ko wha kia sa ai li lo mo kau make mari o le asu mo kau unga a le afo i se umi le whai e wha kima to ngale le ke le ma le mawa e le anga le ma le rofo le ku wa le amakanga wha moe moe ni kia ia pe ang whai ngaka i mai asu mo moro maku kau foi le po le ase ku nanga e wai ele mo foi mo ku le ile ai asa mo ku manga e masangia ia a le ala si me kiki ko mo fa kingo le afia ya kala ave a fa penal vai asumu ai mo wo vai asumu mo luo fa kingo le por kala me ni wang amaka sumo ko waso amaku no mo inga le mawa e le le ile kele o longa lo fa mo longa le ya le ka mafa o pio se me fia a ingo le kalesi e malu e no le afia e misi la mo vai kau ni fa kingo ni po kala ya wa pe wa ngai uma inga fa kingo ni fa mo le wa ko ngir su mo le mo ko sa ka mo fa kingo ya le o ye le mo si su mo le o ni fa mo le ang le mo le mar ka ma inga fo me le ko ia ao le kalesia o al por kala me nga ala ko ma fo i fikuas o le vai ka mi ko o le fo le fa mai o le ko kia ia o ngala nga i lo fufu la ku mai le fikuas se i ka wa vai po la se swinga ia ai ke wa ia le wa maka ko so lo le ku le ya mi salvo por kala me ko fo ia su mo ku was mari wa pa u ngi o fa mo mo le fa fo i mo por kala me e lo ai fo ki si masi mi ka ko ke mo ma mo o sa mo ia na o si fi ki i pia ka ko e alanga i lo mo ki si masi mas pa pe ia o me ka ka lo mo ku no me fa pe ai ia e le ni me fa pe ma wa me ngi pe spesial mo ki si mas ia le fo ngai lo ki si mas ai o se fi au ka o fo ni le wo pe nga su mai lo su ki ai me se lo ko office fa sa la wa lo ko office o ko sa fu le sa ka i mo le sa fu lo mo ai fa mo ni i fa la lo inga i ku ni bango fia ya le la mo wa lo ya fa pe ya le la mo la o mo fo le fa i mo ngi ka sa mai mo se fu fa mo ni wa fi mo fa ya le la va ka fa ya fa ki mo fa mo ele mo le ko fa ka ke le su ke kia ya me se fu office fa sa ya mo ngi fa mo ke le lo ku sa ia male kau o le so mai mo ku mai o ku wa lutu o le ia sisi atunu o le lalangi o fa ona tu fati no ina ni fa mai mo pau ni o le kalesia ia i tonu o New Zealand ai te lofo i le disi e kalesia fa fuato New Zealand si vangana ia tatu nei New Zealand ia masa mo lo fati no ina fa mai mo le nei o si tala ave le lei o si tala le lei o lo mo mo tu o fa o tala le psenga te lofo wa ngalu fa tasi tina e o fa nau ia o to ina o sui te kalesia awal ni fa mai tanu mai ona mata su le ni pe pesenga
ya o te lo fo o se fe au taua ma se fe au mori le o lo mfo tu na tu e pe senga o tara lei ya nisio ila te lo mafutu mai lungo pe ngatfa ila ngia mi se tatu wa inga Kia le o whapiko mangu ia kasi. Le whina ngalo sunga le toi ina ma le whare kua me se fōi mea kālesia. E ia ngawha ia koe mongi au le wa whora le whara mua e le kālesia le whaki ngongo ni porkala. A wai lewa ngiso e kālesia o lo fia kuku mailo la kukau au e fia lango lango le ngi wha moe mo. O le nganga mau lungo na. O le whi au inga ia mo mori ngi vai kau o le kisi masi. O le kariko ngunga ngā me le wha moe moe ngā sunga le toi ina me le whare kua. Ya misi o le ngia kālesia, o le kariaku lea. o le toe aso ina i momoa o le toe aso lenei o le tatou fa'amoemoe le pepesega o le fitu aso pei ona mafutamai le tatou atunu fa'atataloaga ma le sui o le kalesia le suga te akono i alutu i magamau iapo ia ua talatala le matagofie ma le nei fa'amoemoe sefuluolo tausaga a o lo fa'apenaona alofagia i le atua o le to'uluga lenei pokalame ma lenei vaiaso le ua aloga i ai le tatou ekalesia E.F.K.S SATAOA sunga ia fa'afegai ga Reverend Faresa ia ma fatua ia Mae'e Faresa e taulugaina le tatou pokalame pepesega o le fitu aso ma lenei tausaga manuia te le fa'asausauga o le tatou atunu fa'afetai Samoa le atu mopele o tātou iai nei i vaitau o le nei tausaga. E whaatauaina ai le E.F.K.S uma le mea alofa tāua le atua o Iesu le Mesia le whaola o tangata uma ua whānau mai. Lea ua toe sa auni le sunga i le whaafengainga, sunga i Reverend Victor Powesi, ma le whalitua i a Salome Powesi. E meise le mamalu o le kālesia whakatonga ki Ausiano Samoa i puase sei i mangele sae. E au mai mo e le fitu aso o pespesenga le Christmasi o le nei fo i tausanga. E whaasalalawina le nei pokalame lunga o le Facebook Live, a le tai au fau i puase sei radio live stream tolu fitu. O wāre sila, ma le whaafonga si o tātou atunu. Ma o le aso nei, o whana wai le ai o tāwita, whaolo ke riso le li, ma o le avea le nei mo whailonga i atu e outou. Toe te riu mai tātou whaasalunga niwa ngale fiafi e toe whaatalafu atu le pai mōlunga le tātou atinu umo i lātou le whatu atu e mau mai tātou whaasalunga tu sao e ai pepesenga le fitu aso tu nātou tātou e kalesia e whakasa po se sei mangi le sai pila wana whai atu stei musola o le toe aso le nei moa po le tātou toe pokalame le wana nitu sanga pepesenga pi ona iai ia lewa whatasi mai ei le sunga le whawhengainga le sunga ia Reverend Faresa ya pa yo tātou e kalesia ya malanga mau mai lawa i Samoa ya wala wasalatu sao ya ile ne fifa mai moi pe ona yai ya lo ma fatasi mal sunga fa fenga sunga ya Reverend Faresa ya sunga ya matala mai au lo sunga fa fenga le ba ngala fiafi ya pa ya la vale wala fiol ainga satu mafono ya fio fo ia fio mai ya tawa mafmata male o soli ya mari mai foi le fa tolu mala ftelenga ya fale afula ngongo ya malo se fo manuia malo langi matafi malo fo fo manuia ni afiafi ya malo le so fo manuia la fionga le o fai ma fo ngal nei fa mai fa talo fa tu fo ile fa ia man malo le kalesia po se nei sunga tamato ina ya Victor man fa tua ya Salome ya e me se foi re la valore kalesia sule sunga to ina mano roma per tua sunga fai fe au per tua yonga ya wa o ma la to per tua ya me se pa ia ma voluma le kalesia yona tu langa fa lu pe mano foi le so ko manuia malo ho ta kwa ya le tua ta tu
Whailoa ele nei fiapi. Ioi, o le vi inga ma le whaaptei le tu mwhai o na whatonu mai ma le manuia le whainga malanga ta wasa mamai ia ua lava le whaatanu ina o le whaatala ulatu o le sunga le whaapwenga o le sunga le toina ia ma le pa ia le kalesia lau sunga le whaapwenga Reverend Faresa tu iloa o le wala aulia na tu natu o le sunga le toina ma le pa ia le kalesia i mangi le sa ia o se wala aulia mo lunga o se avano fa aulo fo ilea ili pa io le tatu e kalesia malanga mai Samoa ia malanga mai e si fai fo i se sao pe pesengo fitu aso i tono ni Zealand nei Ia whaakutai. Monila usau noanga. Manatu se whaamoe moe sa manatu ele yo mairi taimi e maua iso mātou wala aulia. Wai tele lava kale sia o loo iaile anganga e nau nau e ti au wailu nei whaamoe moe. Ia e whaakutai wā whea mātou le whaaro alo le sunga le to ina man pa ia o le kale sia. Ia o se mitanga le o mātou tangata. Ua maua le nei awa noa wae, mo ia maua wala au lia Samoa. Ia o le masiki mai New Zealand. Ia pe o se tūlanga ese ho ilo nā. Maua runga i sila sila ma le baba aira nei e kāre sia. Mea le whaafitai tele mo le wala au lia. Ia o maua i le awa noa tātou mafutai fo i le nei mai tau o le tau sanga. Revenue o le wala au lia au te ilo o tape nanga pe ona fofo mari malanga i le whaingofi. Tele au wala, tele fo tupe tape nai. Ina u tau watu le wala ulia. Sa tali ngofi ala usunga le whawhenga ngamba le whalitua ma le kalesia le wala watu le sunga le toa ina ma le whalitua ma le kalesia i mangirisa. Ia, whaafitai. Mea moni asa talia ma le loto whaafitai. Ma le ngā fia fia ele. Ma se lawa le mātou au talavou ma le au whaipese o le asa. Ia peitai. Ia pe ona e sauno o le pai ngo fiele. A mai sa le tape nanga o pepa e malanga mai ia. To tele fo i latou sa nau nau e fia i ai le nei whaamo e mo. Peitai ia ua pai la wasi whapai ngata o ia tape nanga. Ia ae sa tape na ma le loto pia pia. Ma le tari tonunga. Ia e le ma whai on tu la fo ina e le atua le nei tape nanga. Le lava la o tau ia o le nganga ngā pata pe mo ia ua tele tupe ma tele ngā rua ngai whai ia o me tau nu Ia. tau nu manu ia ia e le isi me si ia o le o mātou i nei le o mātou o mai ia o fia po sia mātou au travou ia ua tau nu mai manu ia ia o la uto e tari atu le ma le nganga wharoa O ani tape nanga le ua tape na ia i al tātou o talavou masi i mai Samoa ma le tōlunga ina le wha moe moe i le ni whai tau sanga le kalesia. Ia, whaafitai. Ia, o tausanga e rua whelua na mātou o i le sfultolu asa o vai te reuta. Ia, o mātou mai tau ina mai fo i le ngā solonga o porkalame whapena. Ia, pēe tanga tasi a pespesenga o kirisimasi. Ia, o mātou manatua. Ia, se tau sui fo i se si au ala e mātou te ui mai. Ia, se ia tonu fo i e sui fo i sila man. Ia, o mātou whaiala se au tū whaata o tō mō mātou porkalame nei whamoe moe. O lo, e se pesili whapea. O lea e ale winga moni e kirisimasi. Ia pe on mātou au tūna, o mātou tau whai mātou te tilo isi tū o le aso le nei o kirisimasi. Ia o lo awhia i tele o tātou tanga. Wa e moni e manatu nisi o kirisimasi se aspia pia. A ele ulo atu o isi a inga ma isi tanga. E se hoi mea lai tutupu ai lo lātou loto i whana. Ia pe o le i tūna, i eila si a mātou tama i talawhaatinu. Ia lo mātou tau whai au mai i wa ainga ese. Wa tupu kirisimasi nei vai tau. Ia, se whai whai ma wha manatu i tele o a inga ma mātua. Ai mai se a whanau. Ia, pe o lau tano atu lea lau whio. Ia, ele saunoanga maninga a le sunga tātou tau simtanga luenga po le sunga whawhengainga mai i Samoa. Ia, ili tātou e karasia E.F.K.S i SATAOA. Lewa tau walunga ina le tātou poklame mo litu sanga le fitu aso pi ona malanga mamau iai. Sila mamai moa. Ta penanga le karasia E.F.K.S SATAOA. Awa ni imisia longa upenga te whailangi.
ia pe ona mai mo mai ta fia la lang fa te tele sunga reven mo le nei fiafi fa ta tano ia mo ia futa penanga pe ona lo dia ia fa ta Samoa le atu no pele o tatu iai nei vai tau o le nei tau sanga. Whaatau e nai le au keri siano uma le mea lo whataua le atua o E.F.K.S le Mesia le whaola o tangata uma ua whanau mai. Lea funu atoe sa auni le sunga i le whaafenenga, sunga i a Reverend Victor Powesi, male whalitua i a Salome Powesi. E meise le mamalu le kane sia whakotonga ki au siano Samoa i puase sei mangele sae, e au mai a moe le fitu aso o pespesenga le Christmasi o le nei fo i tausanga. E whaasalalawina le nei pokalame lunga o le Facebook Live, a le tai au fau i puase sei radio live stream tolu fitu. O wāre si sila, mare whaafonga si o tātou wātuno. Ma o le aso nei, o whana wai le ai o tāwita, whaolo ke riso le li, ma o le avea le nei mo whailonga ia te outou. pa malo fa tai malo no se tatu watunu o to se mai tatu fa salama pe ona ye tatu pokala me fa ngaso ni fo ia fiafi no lastona ia wato a wina tuai tatu pe senga o le fitu aso ia i le tatu e kalesia e fakasa pos se mangi le sai lewa ma fa tsi mai male sunga to ina ia Reverend Victor Powesi wa ia le nei fo i fa tata nonga me le pokala me tawa o to ia sol nei nei mo pe ona ia ile nei fa mai mo mo lo vi ngona tua pe ona yele nei vai aso atoa ia le fua ma fa tasi ai mal sunga to ina o ka se mata mo fi ia la tala tu le sunga fa fengai mal sunga to ina ia ipo kala me mo vai aso fa talo vatu balanga fa lo le sunga to ina ma lo si fo manuia ia la ni mai la fiong tia talo fa foi pa ia malu le tunu ia malo fa funga ta poi mai le to aso nei o le tatu fenga mlanga o fitu aso le Christmas ia malo lo ta poi malo foi te wata sfulu ono tau sanga tama ya la sunga to ina talu ono fo la mai le nei pokala me mata mo fi si au mai se no anga la sunga to ina mai le aso sa se ia pa ia mai le pona pola se sila la sa fa fo mai mo ta kwanta tu watu ta penanga mo le tau sanga ese mai le telo tau sanga ya mon tanga ese la vai tu la fo ta penanga na au lo tu me se fo tanga luenga ia ma nisi fo mtanga luenga malo sa mo ava noa e fa fi ai le Christmas moni sulono to sanga o se te mo fo le fto a mata e fo i nisi o fa fi anga e tulanga ese ia pe folinga mai o vai la val lumba le anga inga o fa fi anga ia me se fo i o le tulanga o su fe filoi o pese masiva matanga ia mo moli mai le nganga o Christmas
ia me se foi mai mo nga le tunu ma le tatu falongo e sunga to ina fa au foi pese fa e kalisia masi I mai Samoa ese le mata mo fi e ise la le fina ngalo wa e la sunga to ina ma pa e kalisia ia wa mai ia na e kalisia mai Samoa ma le tausa io tipo mo le lo fa e kalisia ma fa io malanga mai moni tia al fauto tan o le tausanga ese le nei ua fa e kalisia e fa malanga mai Samoa ia ono le tulanga e tatu ia fa si le fie le tau fie le fa malanga mai Samoa e fa io pasese ia fa pena fo ile talia to tatu ine ia wa e le tau fie ia peta ia ne o ma fo lava matu fo ile fa fe ngai malevi ingo le tu on fa pele a fa o le fa malanga mai ono manatu e fia awai na ia langi vi o le tua ma awai mai le nei po kalame ia e ta pena le tua wala ia le foi la le wa fa fitai e wina tofa ia ale la wa tatu tonu mai le si u il fa moi so longa de le ia meu ma le se meu fa le to moni fa mali sa Reverend le ai si atu nu o la langi nei o lo to ro la tu fa ti no ina fa moi nei na ta to la va ni New Zealand o leo lo latu fati no ina pe senga le nei o Christmas ia matatu Samoa ese le mata mo fi ma ese fina ngalo lo sunga to ina e to fa wa ni po kalame ele ese la ngona fa pe a ta tia po kalame pa o le fainga la ia o le a ese swinga la to e no no fo le ma va ai ia mai lo ilo pitu to ma fi di fo le manoa va ai tu langa o ni me tau fa le ia la fo nya wala pe o nei ai ia la foi la na le wa o mai ai la to mai Samoa to fane I au lotu mai karesia ia ona fu foi le numa fu I tua le tūlanga mo le numana I o le Paul Kalami ai te tia I lava te tulunga ia o tatu lo lava le tau ofia fatinonga ne Paul Kalami ai o le fe au mo mori mai o le Christmas e ngalo umati ngā ma te tangata ma fuafuanga uma pe one e ngalo uma pe au ina pepese mai ia ma whalongolonga tia ia ma tawhia se ai ia me sa whawhitau li tausanga atoa o le manatu la lea a whai ma whai e le whe au al Kirisimasi o na mamori mai le file mu I loto o tangata o nuu o ainga ia o te manatu o le aile nā e te tau ona tuli au pū ia pe tangota pe tangofie pe whangata foi pe whangofie ia tato whalangolango I le atua o ia na tapena ina wala e whātino ina I Paul Kalami molo na viinga so no lau sunga to ina is fuono to sanga a e maunga I foi van te le fita ma whangata au le asa mo le ni fo launga e whātai e le tu pena saunoa ia ele tō ngā rua whaatasi masto e kālesia nei te māma nei tinama to e kālesia o leo tātou o lesu loro tau sana au te whawhetai au I le atua o le loto te tele o se mātou e kālesia whailangi foi fōlaunga o nisi o ta māma tina ia o le alawa e pāpā ave loa pe lava o le ola whātua ma le ola taritonu e uia na whātau wā ia mausange foi se mātou e kālesia ia lo whaongaina pe le whātau wā ia awa ia le nei Paul Kalami e tai pe ia o le whaongaina o le whale o manu tetia e le whaongaina ni whale fo ilea ni whale tale malo fo ilea taungata ma e whaongalawa le whale o manu e momoli mai e le whi au mo le whale tanga o le lalolangi te manatu fo I o le tātou whātau wā fie o le tu e whaongala tātou whātau wā tetia to e aso le whamoe bi ona iele nei te usanga whamalo whaafitai malolo na saide sunga to ina me se fon whalitua ia salo me pa iele kalesi a whatu e sau nanga muli ia a o tātou iele tātou po kalabi muli nei te usanga ia a o alo atu lau sunga le whawhengainga ma le whalitua me se fo ilpa ia o le e kalesia me SATAOA ia e lewa tununga ia o lea ua mafutotonga ma tāpena ina fo ile nganga o le tua ia lau sunga le whawhengainga ma le whalitua ia me se foi le au foi pese ia Faresa fa pe foi le faletua ia ile ngango le tua ina ia tongi patau le ave tau ai la pena e tu so le ia so mali vi ingo le tua ia I u le vi ingo lon la swafa manuia ne ia so mali fa ta mo so ari ingo fale ngang alo fa ta fane le sunga to ina
Reverend Victor Powesi ia mal tatu pokalame manuia fa sausang mal tatu atu mai manuia fo mai monga nei va ngala fe so ifo mai manuia Ua muamu ale so per fitalainga e tuale mosu. Te manatu foi o lea ua Mae'e ona fofola le fala, pa ia masa mawhainga, o te le tue seu te filina le naloa o te seu matatoanga wau pa ia SATAOA. Pa ia o Samoa i le nei afiafi, le su mai ma le tala mai ao, le pa ia o le tapo inga manu. Suol pa ia lau whingaluanga pa ia le tua mo tau whale tua. E te nane foi le pa ia o Samoa poto i le nei fiafi. Whapatoa lawa no whatalo whatu lau sunga le whawhengainga. Faresa ma le whale tua. Ma se foi le pa ia o le tātou malo whalaurangia. Pa ia o le ekalesia e whakasa e SATAOA. Fio tawa ma whimata se iuli ma le maupū. Tā ma le uso e me se foi le ngoa matua. Whale ang fulu e me se foi le mamalu le whale poru. Ma le whale tolu. O te whatalo foi le fio mai o le te maa o le atunu. Ia le fionga le konsula na whimata whapo le lua. Ia ua malu foi maulunga le ne fiafi le su mai ma le tala mai au. Ia pa ia ainga me te paau ma whale upolu. Te nane foi le mamalu o le au malanga. Sunga i whaiwhi au, sunga i au au. Ia me se foi fionga i ti akono. Ia ma le mamalu o le au malanga sa teimi. On sao no leo se tu uol nei nu. Pa le whiangai o walo tau su mai ma le tala mai au. Whatalofa whapitoa foi se amatu pulenga. Su mai ma le tala mai au pa ia o le au whingaluenga lau sunga i le fonga o le tatu pulenga. Lau sunga Sean Palala ma le whaletua. Se foi lau sunga i le whawhengainga Mariota ma le whaletua. Lau sunga e ke pativa ma le whaletua. Ia ma le mamalu o le tatu pulenga manukau mātou. Ia e eile langona o leo tatu taunu umai i le siui o le whamoemoe
o le tātou whainga malanga o le fitu aso o le Kirisimasi. Ia malo le pale, malo le tauatai, malo le unsa. Le whaingofie, ia le whainga malanga na tātou mai ai. E whawhataia le lofo le tua, o momori mai lo tō soifua ma sumatu wola, mai se lau sunga le whawhengainga, Faresa, ma le whaletua, pa ia le au malanga lo tō sa, a me se fōi le whai malanga mau mai Samoa, ia o lea o tātou lau lua whasirwhai le tā manuia, ia o na e lea langona, ia aloane o tō whaiwa māneia, ia manuia le whātama soari inga o le nei aso, ia tū maulunga le vi inga o le swafa, whawhtai. I le suafa manu mālo tātou ori o Iesu Keriso. Le pepe o Kerisimasi e whātalo whāloa i atu ai le nei whai ngā malanga. Le whakasā mai SATAOA i pūlenga sā whata masi Ia, ina mta ngā luenga whale a lili sā whata masi Tā ngā luenga o lo taita ia nei le tātou e kālesia. Ia ile nei foi vai tau. Ma lor soifua. Ma lor langi mama. Ma tau whata lofa whapitoa i lausunga le tamato ina. Lausunga Victor Powesi. Per wharitua ia Salome. Tai nane le paia o le kālesia i pua sei nei. Su foi le sunga le toina ma lolo ma le wharitua. Sunga i le whaiwhe au mālolo ma lon wharitua. Sunga i le awa mārua i umai mārua ma le wharitua. Ai a sunga i awa o sosoani ma utou wharitua. A fionga i te a kono ma wharitua. Ai a le pa ia i tamari i ma whailaunga wharitua ma tausi o sāwao. Le māwalunga o le kāresia. Se iau lava i a tātou whānau. Ma lore folau, ma lore whātua toa, whi au mga ruenga o le nei fwoi tau sanga. Whāta alofa fwoi le mawalunga o sao nei. Pa ia o le au whai ngā ruenga te tofia le atua i sunga i whea ngainga ma utau wharitua. Ai maise o le pa ia o Samoa. Su fwoi le fionga i le konsula, fionga i le alo tumfono, na u fionga whi matapapō. Ia ma lor soifua manuia. Ele vaia foi le fala oto mātou te pia whātalo whātu. Pa ia se o mātou nu. Pa ia o mātou nu o loa lalam pāpā au i New Zealand nei. Ia pa ia lava leo la inga sātou nufono. Ia o tawa mā whemata se iuli ma le māpū ma le tāma le uso. Ngoa matua ia whale a whurungongo ma le mamalu le whāritoru. Ma lo a fua ai lau maua le alofa ma le anga le leo le atua. A le atau mwhai atu se sao le nei au talavou. Wha marulu fo i ona o le mātou au talavou e whai stotel. Ia ai ona ua
Le ua mai na o sina vaenga. Ia aina no fo lisi vaenga e wha wau mātou ngā luenga. Ai whaafatai lau sunga le toi ina. Mō le wāla au lia ina o le nei au taravou vai ma le whātau wa. Sa le se manatu. Ia o le mātou taimi le nei. Peitai. Ia o le whātou whala inga lau sunga. Pa ia o le kānesia. Le lava ua whe mai lau tau whaalo alo. Ia i le nei e kānesia ma le nei au lotu whaafatai tele. O le au tū o le mātou Paul Kalame. O iei le fisili e whapea. O le a ea le uinga moni o le kirisimasi. O le a ea le uinga moni o le kirisimasi. Pei tai ona manatu au tū o lo tusi whaitau aso mo le nei aso. Wo o mai le wha o le tanga. E tofu ale tangata malana tali le fisili lea. Au mātou manatu leo a tali ele tusi whaitau aso. Ia le fisili. O le kirisimasi. O leo o mai o le wha o le tanga. E ala i le pepe na wha nau le wha leo manu. E le fau le tala i le kirisimasi. E le fau le tala i le tama mea mea ma le wha leo manu. O mākoi, o leo māmoe, ua nofu whale i au tau whinangano. O se tala fo i ua whaafanga o tangi au lau tau whaafong. Ia le whe au al kirisimasi. I lea tausanga, ma lea tausanga. Pei tai ua mātou manatu. Se i o mātou toi asi asi. I isi vāenga. O lo a fia ai le tele o le soifua o tangata. I le vai taule nei o le kirisimasi. Au o tala lava o le kirisimasi, o tala fia fia. Pei tai tātou te leo manino. Te leo nei o tātou tangata o lo a fia i mawhatianga. O mea e tutupu. I le vai taule nei o le kirisimasi. Wa e mo i o le vai tau aso fia fia. Awa mai tau ina. E tele atu whaalawe lawe e tutupu i le vai tau nei. Na i lo seisi lava vai tau o le tau sanga. Ia o le whaamo e moe na o le mātou Paul Kalame. A tono le a whaile ma whaamanatu. Le ngata mo i tātou unga. Ai mo i lātou o whaafonga mai. Ia i se tau whainga vai al nei au talabou. O lea manuia lau whaafonga. Manuia lau sila sila. A le a tātou te tāna. Ko poto lau whanau whātua tua i le nei a whiapi. Se i o mātou alanga ina lau vi inga. Ma se i o mātou patipatia lau alofa. Ma se i o mātou whamanatu pia. Le whaoratanga na e tapena ina. E ala i le soifua mai o kerisa o lo mātou o li whaora. Whaafatai le nei maafutanga fia ua mātou mau. Wa e tai mai fo i le manuia le soifua o le nei mamana. Toi ina ma wharetua. O lau au whai ngā luenga ngā lulue o le tala le leima o lātou wharetua. Pa ia o si o mātou watunu puna o ta maali ma whai launga. E o lava ia mātou whana. Lea ua mātou mafuta i le manu nei. Se o mātou toi vāvā. I le tāua ma le whāmoe moe o le aso o kirisimasi. Na e whina ngalo i ai mo i mātou. Ma ia whailawa lea ma whāmanatu tāua i lo mātou ola i aso o. Ina ia o mātou whāwhataia pēr la ua whia. Una o le whaola tanga na e saunia mo i mātou. E ala ia Iesu le Mesia. Ma la au i lo nganga po ia tama. A fio mai e te au ali tia ne mea ne. Whapa ia ina i mātou uma. Au mai le lo tele ma le mawhana whana i o mātou tangata. Ina i o mātou whatino ina mea uma ma tāpenanga uma. Ina ia vi ia i lo suafa. Ai tu mau le whātau wa ai le tangata. Tātou ma oi le nei wha moe moe.
Na ia i ulava mea umai le manuia. Fo i atu le bi inga i lou suafa ma tu mau ai whaavavau lau. Mātou talo e ala ia Iesu lo mātou o rii mani whao. Amen.
E le mawhai o na ngano i le loto. Tua ama mātua o tō whā mai tia sā. Ai maise o uso ma tua whāwhine. O alo ma whānau. Tainane fōi o nisi o tamā o le kālesi. O e ua wāla uina e le atua i le nei tausanga. Mo ua lātou le au lia mai ai. Le nei vai tau o aso fia fia. E mana tua pea i lātou. E le mawhai o na ngāna.
Ia, toe whalapo me stato pati mole. Ia, te manatu o le Samoa le atu no pele, o tātou iai nei i vai tau o le nei tausanga. Whaatau e nai le au kerisiana uma le mea lofa tāua le atua o Yesu Keriso le Mesia, le whaola o tangata uma ua whānau mai. Lea pui watoe sa auni le sunga i le whaafenenga, sunga i le Reverend Victor Powesi, mali whalitua i a Salome Powesi. E meise le mamalu ale kane sia whakotonga kerisiano Samoa i puase sei mangere sae, e au mai a moe le fitu aso a pespesenga le Christmasi o le nei fo i tausanga. E whaasala lawina le nei pokalame i lunga o le Facebook Live, a le tai au fau i puase sei radio live stream tolu fitu. O wāre si sila, ma le whaafonga si o tātou watu no. Ma o le aso nei, o whana wai le ai o tāwita, whaola o Keriso le alii, ma o le avea le nei mo whailonga i ate o tō.
Awa whānau mai mo I tātou le tama. Fōa ina mai mo I tātou le atari. E lona ua le mālo, o le whaipule, o le atua mālosi, o le tamā o le whāpapau, o le ali o le while mo. O urua I wāro anga I o le kirisimasi. Na whailo mai ai e perofeta, le whaolatanga le atua mo le tangata. O le kirisimasi, o se aso fia mo tangata whātuatua. O le aso le loto whāwhatai le atua, aua o mai le whaolatanga. Peitai ua solo le whalute, ma ua manunu ai le toa. Ona o mea I tupu pēa I soifua ma le ola o le tangata. O whālawe lawe, o māwhutanga te tea. Ai maise ai o le tele o mau whawhita auki. Ua tūwhisili ai la ngona, ma tupu mai ai se manatu. O le a ea le uinga moni o le kirisimasi. O le a mātou tau mwhai e toi whātepa lau sirisila. I nisi o wa ainga whainga tā, a o le mau suinga fau. Wari ai mai kirisimasi I le nei vai tā. Usi lau sirisila, ma lau whaafonga. Manuia Christmas tama. Karo Faresa o whanau. O roa mai. Ioi. Fatso a uma anga mele Christmas. Oi. Ia, malo la fa malosi. Ai vai o. Oi fola Faresa no malolonga. No le Faresa no me ai. Au que ro pole mai foi au. Wa ia mau ai. Tama, sa man mamelo. Tama, ula sore nel Christmas. Ula so fa mamelo. Fa mamelo fa ma tua ya la tu fa na. Mai fa mana tu fu. E mamelo fasilia le tu tangata. Ya la ile pepper Christmas. Ioi. Waba aya tsuta mai ture a inga lali. La ua tofu ma le mea alofa. Mea alofa. Ai o rua. Se le o le mea alofa e tā ua I le aso le nei. Ai o le rua la ngona ina o le loto whawhitai I le atua. Ono Iesu le pepe o le Christmas. E le tā ua le mea alofa. Ia, ai, sao hafoi o rua. Se amu ia o rua I tamaiti umma. O le alama te rua fia le Christmas. Te le rua atu le tele o a inga. Mapu I ti ngā. A wai le tutusa uma a inga I le aso na nei. Ai, se o tātou mata ia la le a inga le. O a whaina la tau wanga o le Christmas.
ka sa kumo le loko le Christmas ngai po ai mai mau dia ka pele ka ke mai mama ka mau le ai sai fa no longo po ia ni mga ngai o kala me Christmas sa ole o tina sa ka o sa ole fa longo po kala me Christmas Satsawoi pa manuya Christmas. Ha tama. Manuya Christmas sa ma. Fakat. Besok yo. Cakap. Sabi mo. Ofera ko ya. Ole sama ka wo makamay kilelo. Ai wa alu le aso le se me ai. Au le loko fa wa fa ya ngere fe. Okay, o pa ya ke oi. Le me ko ngwana nga fa ko ya ke ko anga le loko. Hat. Ole merga. Ya na pureja. Oi, Ele ai masau fe au le merga. fa ya ko le mele le. Mama nguya ile ka fa nga wa fa ali mai lo fia po. Sole. Wa fa ya lo ana ngai ka ma lo. Fa ya kuri o ere ku mo ka yo so me lo nguri. Se la fa ya. Ai se ro ka ke mama. Wa talo. Ole ke usimas. Ole asole te mai. Ma tua ma fa nau. Ile fa nau o Yesu. Peita. Ole fa pea lo ko ainga. Awal ke usimasi. O se tasi o asu. E silio na whanau noa. I to tonu o lo painga. E o nā mai lawa lo te mā. Ma whasi si o tina. O nisi o tei. E whasi whātasa tuai. Ma mā ua ma si o tau whine lai titi. Amu ia ni whanau. O fia ile nei ke usimas. Ta fia mawani a inga fia. Ile aso le ke usimas. E pe yo le tele o a inga. Aole a ea. Le winga moni o le ke usimas. Tina, tato wolo.
matua i le anga le rata ma. Talo fai se tina ma si ana whanau. Mai mau pe ana lata mai le mea o lai ai. Se manu ua o mai tātou no nofu. I oi. O le ala tonu langa le nana au whai atu ai a te au lua. A mo ia au lua le alawe te lua fia fia. A o le tele o ainga. Mapu i tinga. Le aise le lei. Ai mai se au nai whanau. Ai se o tātou toi tuli mata ia le ainga lea. E whape i mai ala tau wanga le Christmas. Oka. Se yo ka kova ai la le mamoya ka mai ki. E o a foi le kai mi sta o le pasio ke aru le pingo. Le yo ave me nge fa ka. Si aula. Ashley. Cara. No foi lunga Celia. Se makua inga ya o le makua lo moe. Que no puede comer a mau le moe. Ai fa ve fea fai ka ko wa inga. Se ko vai ele i uma fa vale me ngei. A le ko que a foi o le fia sa le pasio le pingo ile i ko que i foi mai. Ashley, akamai. Fang wingu dua kala pangko dua kala ngau omong fai kau lau ave nganga. Cara. Usafi kusi kai kolu kala, viri kadinga kolu kala nga. Cecilia awale foi sa ngalu benga kio mai. Puluka ele ia lava mea umanga lima kala kala mea nga. Ma ayo ko se fa ngau. Falongo le leima, na le wa sori ka ko ka ulanga le amuri vale papa e mai fafo. Ni na le wa kele le kupe ka ulanga ayo se fa ngau e o fa ka ko mea nga. Tina, ole ke Christmas le ne. Si Ashley, ole ala me ma war Christmas e ke ma o ngai. O loa, ale uma mea. Awal lamanya este ma fau ko ke foi ma ngai de fale. Mai loa. O ma mo ai kai de ka ulanga se fa ngau. O loa. Mai fa ka nga me mo da ka ganga o ka o fo ka ke ko ma ko le leng a o ke fala bra me ke o ke pis o ye mama yo a sa wi a ma so ma ai a ba ya se le a ko ya la wo le o fi ka ni ga ile ya a ba fu ka le wo man ka ile la kwa nya ko ma ko fa ma ko le Inga. E mai mama ka magpasimboli na mga New Zealand. Pafika. Era kana. Alo le fale Christmas sila sa nge. Oka. Nanga mea. Sorry. Oka sa ofisi nge aso. O le fale Christmas sila sa nge. Yo fue como akua. Ya? Pe ma fa nge fa wingo. Era ai kinga i panko. Olha, fala lá, meu, vicia. Bom, eu falo como?
Al fero ka ma fe o ko kulia mai o en ma ki ki wailo. Ola so ngai, ola so Christmas. O ka mai o fa ka o ia me fa pe. Wailo, fero ka ma fa ka fa o Christmas. Ola? Si koi fo. La fa ka o ngela lo fa ki o makasu. Ia fa tsai lo. Soli, kalau fai. O ke sau mera ku mo o uma ya me ngai sa mo. Pa fe kai yo. O sawa lele la vaso. Kalau fai ngai okay. Wow. Wa umangi lo. Kusa pa waka ko. Payak foi ka ko ke mo kau lang. Va ayak ko le le lava. Kalau fai. Ka ko ma ke isi foi. Akala se kuise se kasma odua. Kwa le anga querer ka ko kinga. Ai se laka mai foi se anga ka ke mamoya ngai po. O sa wona malulu. Ka o ko la no moi. O a sidia. Ole ke Christmas. Ole asole fifi fata sia ile tele o ai. Ai mai se lava matua mfana. Peta yo mato mana yo taillight. Ole asole mato te o fata o tuai a fitusi. Filitalinga. Manisi o loa laiti. Awase tupe mo le mato ainga. O se aso whanua noa lea mo I mato. Awa mato tima moe I lava I au tawha whale o loa. Pe ale tau lia mato o loa. Amu ia ni whana o fia whaatasi mao lato matua. Sa fia maua se a inga fia. Matua le anga le ne tina. O le a ea le winga mone le Christmas.
Whatua ua aiara le se tinau o le alofa I siana whanau. Ioe. Talo fai si tēnei titimana I ona tei. Ai po whea se me o iai nei taimu. Ua urua wa aila au rua I tūlanga whainga tā o iai Krisimasi I nei vai tau. E lea o toi whainga o fie. Ai se o tātou toi tuli mata ia lava le a inga le a tas. O a maila tau le Krisimasi. Tali, sebago. Samai. Kalau aku semua kosong ni, long aku pergi, kumuka pusat so. Kalau le wangi, saya kau siap ke aku ke pergi dia sih. Tol, faham skor mako fani. Palang awak wang afir kupi. Saya faham manguya kis mas, ngai kupi funga bay. Ngau cai American folk. Hi, baby. Hello, wow. Sorry. Manguya Christmas. Manguya foi Christmas. Quero ir. O misia qual? Eu com misia lava o pé. Fia, uma caca mas não cai com rua, mas faga o alguém aí. Vai meu né, vai ver se ela acabou de ficar meu. Oh yeah, oh não calo break. Não com a casa moco. Vai. Não. Vai melhor aí polocar para lagi mak ficar no gat. Malo sai fora. Fez a fama. Ale, que fica no gat. Então, aí foto. E foi o esse fama com isso mais. Oh my kan ngol ko kamala. Hi Dad. Olha. Manguya Christmas. Ya manguya Christmas sa fama. Wah, amego. Ale manguya. Sai fogo ko me kalo va kulku pe fako. Mas me fa kau. Nga pinkalo makuanga po. Vai kupea. Ah, que foi aku oi, mai uma fa mana ko ka mai ki mana me kalo faka. Pepelo. Eu fosso le fako me kalo ka me ki so. Lawa uma fa kau me alo fa ke popole. Ya, kawa o me kalo faka o faka me kalo ka me. Avai. Ia. Tangalo na ko makaro mako malologo. Se yo vor fari. E ko pro ni la ko fari ya vide ko ya. O ya la fa ka dia kula o ya. Ya kira. Wala mongelaso. Ya mongelaso. Ya. Fa sai fua. Love you. Love you. Oh, vai. Ora que vemos. Você a só le fia fantasia aí. Mas tua ma fana. E fa ma natura fia maior faula. Você a só fia ile tele o ainga. Pecha. Wa vele motiva. Ma le lecha moriba. Faida mala. Wa tu ai sia fanau. Ma sia to lu ai sam. Ai malanga mai ni sila nei. A wasi sa ilinga manuia. Wa o misia lava sia to lu ma sia fanau. Ina nei ki Christmas. Awa yo mai lava na su Christmas. Olo nga lu e pea. Esa ili se sele. A wasi o fanau. Mas eu estou no família mais amor. Olha, ela vem a Monday Christmas. E vai seu fangau. Oi ka ele. Eu quero ele fale me ai.
Umango vala awa kula iyo mai falka kolok wai lo. Ya boleh. Safari lo. Molingi. Molingi. Oke makan maiki. Ashley, ole ki TV, se ka ko makamaka po angi meo mai fa kope. Maki kilunga. Ya mai lo makala koso. Whātalo whātu Samoa I lau whāsausau mai nei a whiawhi. Se whāpuaponga fōi nei o tātou talafou. Talau me o lo tutupu se o tātou o tunuu. Ai mai se o mā lotu a oi. I nei fōi aso o lo whamanatu ai le larolangi. Whānau mai o lo tātou o ri o Iesu Keriso. E to mua atu I talafou. Lipotia mai mā lo ni sila. Le mālili uai o ni tamasi toa lua. I se whālawe lawe tau tāwale I le awhiawhia na reila. I to tonu o au kilani. Whamaunia mai al komisina o na tā ngā luenga leo leo ma whanipui pui. O nei ta maolo ngā lulue ai. I ngā luenga whawai tainga. Maolo tau sa ilia pea le māfua anga o le nei whālawe lawe. Au I la tau o whamaunia o māliliu. E au fia ai le tamā ia vai samu mai SATAOA. Tau sanga nutua. Mare tamā ia simi yonu. Whāsuru ono tau sanga o manono. Wha mai se atua I talafou. Whanau maa inga whawawau. Ono le nei whānawe lawe.
Matua whainga tāle ni mea. Talo sia au nei tupu si o tatu ainga. Tama. O le a ea la le winga moni o le Kirisimas. Ua le. O le Christmas. O le aso le fia mai lava le lalolanga. Whamanatu ai le soifua mai o Iesu le whaola o tangata uma. Na whanau i whale o manu. O le whailonga leo le loto mawalalo. Ai se o tātou toi tepa i pete le ema. O le atonu lava le winga le mea na tupu le aso le nei. Oi nā foi. Tātou te loa tonu i lava. Le winga moni o le Christmas. What's up?
E re umane fia pese le nea fiafi. Peitai, ia e popo e foi o nortaini. O se tau whainga le nā le nei au taravou. Ai o le a tau alunga atu le mātou whawhia fia. Ia i le mātou pese le nei mātou te au alofa whapitoa atu ai. Pa ia o le kālesia i pua sei nei. Pa ia o Samoa u potu. Manuia tele le alo atu i le kirisimasi o le nei tausanga. Whawhitai.
Nā o tātou whai ule tālo. Wa umana mātou ngā ruenga le atua lo mātou tamā. Ai whamoe moi le ngā ruenga mana loa ngā. E te whamatala loto i ai mātou, le uinga moni o lo whina ngana. Ai maise o lo whamoe moi, nā uina mai ai lo walo pele. Yesu ke riso le pepe o le kirisimasi. A wale whaola tanga mo mātou tangata. Whamanuia la uwhio i nei mātanga. Se taimi o mātou tāpe, matu ua, tuli loa ina pēa ni soifua ma le olo o tangata. I o lava ahoa ngane lei. Tai taisa o ngale mūlo mātou ola. Na iau mātou o lia le kirisimasi o le nei tausanga i le fia. Ma se tausanga fōu manuia i loa lofa. Ai ei lunga ia i mātou uma, lunga o le nei potopotoa, lunga o Samoa ma lau whānau uma i le lalolanga. Manuia ma le while mua la ua whio le atua le tamā. Le alofa sirisiri ese o Yesu ke riso lo mātou ari whaola. Tū mau le māwhitanga i le mawai ma la ua whio ngā ngapaia. A mata atu nei māsou malawa e o i le whaababau lama. Amen. Tu fatasi o tō au to e patipati mai. Ia mo le papi fianga mātou mo fio nei fiaf. Ia, ua whaafonga ma ua mai mo foi ma silamio. Le paia o Samoa poto le nei fiaf. Na tu foi lau sunga le whawhengainga Faresa. Ma le whaletua. Ma le paia o le kalesia mai SATAOA. Ia o le awhaia lo leo, whatau vai whai ma whangatau moli pa ia o Samoa poto nei. Me se foi le fio mai le fio ngal konsula, sungai whawhengainga ma whaletua, ma le mamalu le nei au fia. Ia mo moli tuele ngang whawhatai ma le whamalo. Whamalo e lo tō whaiva alo filima o le nei fiaf. Le alawa ua tongi pā tau le ave le whamoimoe. Ia manatu foi, ia ele i titi sa teimi sa ta pena inai le whamoimoe, le ngata o le whaimalanga mai ala, ia o momori mai lava mo o mai whiau o le tala lei. A tātou tō manatu i le sawaringa mai le fitu aso le kirisimasi. Ia e pe o le alavo o maasani lava lo tau sila ma le tātou mai moa, i le pese ma siva whalenganga. Ai wa ono mea lava le nei e fiafi o tau alunga a i le whamoimoe. Ina o toi tu mai lava le fisili lea le whaife au i ai tātou. O lea e le winga o le kirisimasi. What is the true meaning of Christmas? Lea le winga o le kirisimasi i lou a inga, ma lou a inga. A wae tapisa solo lava. E ese lava le winga o le kirisimasi i lou a inga, ma lou fo i a inga. I lau e kālesia, ma lau fo i kālesia. Al mana ele na o le tawalunga ina o le whiau le asolu. O le ua pe ua tawa whai mai le polkalame atoa mai lava i le amatanga. E o mai lona tawalunga. O le ua mamoli mai se whiau taua, se whiau whalenganga. E a mo i tātou le ne fiafi. Me le mo le tōi whawhate i tele lau sunga le whawhenga inga. Ma lo le whatou whala inga whalenganga. Ma lo fo i le mana tunatu le lei i le tūlanga le momoli mai ma le tawa whai o le nei whiau. Ia e toe nofo le lei lava i lalo le tangata ma toe mafo whau. Ia po le atonu lava le winga o le Christmas. You know, most of the times that we take for granted the true meaning of Christmas, sometimes we are kind of carried away with the true meaning of Christmas according to the world and how they commercialize the Christmas spirit. But now we're coming to ask this question, to a very, very personal question to each and every one of us. What is the true meaning of Christmas to you? What is your interpretation of Christmas? There are so many people out there, they haven't really come to grasp
the true meaning of Christmas. O le wheau mana ia le ua mai e SATAOA mo tātou. E nei atoe ngoto i fui o tātou loto. Po le a tonu lava le winga o le Kirisimasi. A le oto e momoli a tātou le pepe, o le whanau mai o Yesu Keriso. O lea ua tino mai ai le tali o le fesidi lea. A le whanau Yesu i lo fina ngalo, ma lo uloto. O le eise winga o le Kirisimasi. E le e whao winga ina le lalolangi le Kirisimasi, o le tala le lei. O le Kirisimasi, o le tu whale nganga lea, ma le whiau whale nganga lea. O le ua momoli mai e le whai whiau, ma le ekalesia, i loto maanganga, o le au tāpua i le nea whiawhi. Mele Samoa mai tātou uma, toa mai sa tātou pati pati, whale o tele mai sa pati pati, whale o tele sa pati pati, whaftai. Tau whapea Faresa e le taimi e lo wharitua. Sole. On mo kwa mea le ale taimi e le wharitua. Se mai sa tātou pati pati mo le wharitua, ia maalo whaftai. Anga lava le whaletua e ono mea o le whaletua o le whaiwheau. Whaftai tele e se le māneia. Ia o lesi mea māneia e lau wawai. O le māneia o le tātou tōninga. Māneia tāpenanga. O ele na sui le tātou tōninga. O ele tangata lena whaia le tātou tōninga. Se tūrunga tangata lena planninga le kakoinga. O ele tangata lena. O ele whaia. Ia se pati mai mo le tina, maro tina. Whaftai. Ia, o lesi vaenga tau, o le maanga ia o kako sopranos, he tu lunga sopranos, apa, lunga sopranos, so le, ia, lea, so le, ela no fo mo la tupe lunga tau dua lea, se tu la lunga tau dua, ia, o se, pati fa pitoa mo ila ua ia, awa e mo ia alu se super e ki se alme ke mai leo kama ia ko rua ya maro faftai isel mana ia fa nga ino to si fonga moleli o le tala le no to faia ia o le tala le na mo moni mai ai le me moniale tupu mai ele na male laina le tulanga lo ia o tatu ainga Samoa ia me se fo ia tulanga me fo ia o fafitauli la te no fo ma oi lo ainga ia ma e no fo oi ma saru la lo le kapeta te le mana oi lo mai le si ainga ama na ia o mele wa mai and this is the reality of what's going on and we have to find how we can help one another. How can we try and help your brothers and your sisters and your families? And this is what it's all about. It's the spirit of Christmas that will strengthen us and give us the what you call the passion, just like Jesus Christ, to help one another. O mana ia le nao nei whiau, whafte tele lava. Kamalenga o ngā mai, sole. Sekele o se penga ingu mo ia sau whangu e sau e ia se le mana ia. O le lei o le actor kamalea, maanga ia kele. Whaftai fo i le au whakau whakauapu, ma le au whakau awhikusi, ma le. O le mea nā lea tupu Samoa, mai o le mea sao a lea. Ia me se fo i o whawhitauri lea tula i mei nei, le whae nā awhia ina ia tātou whanau i nei, ia tālo whae. I ui lea, ia alofangia lea tua wha maise lea nganga o lea tua i nei o tātou ainga i Samoa. Leo whatula utala i wātua fu i Samoa poto mai nei. O Samoa, o tātou, umaloa tātou, so o loma Māori i nei New Zealand. O te manatu foi, o le whea ora Christmas, e tasi uma ia Samoa umalawa. Le ua moli mai e Faresa, ma le whaletua, ma le kalesia. O le whea lea, e tasi uma ia tātou, tati e ia ma lai tau ave, o tū maanga ma tātou whanua, ma me whai Samoa, ma me pena, a tātou mairo i nei. O le kalesia, e tasi tātou ia Jesu Keriso. Mea lea, e te tau lava o na whasosoani i le isi Samoa, i le isi Samoa. We need to find our strength, and our strength is oneness in Christ. We need to look after each other as Samoans. We are all one in Christ. We are all one family. Ese te mi ta ele mga vai ele tulanga o tapo inga me se foi
tātou malai tau ave me Samoa o tū manga whapena, ai a tātou mata le whiau le wa mai le so, e tasi a tātou lumo Iesu, ai mai se ai o le atua malana tala lei, le lau ngai nei e pa ia lau whai ngā ruenga, me alana na le wa mori mai le whiau o tau runga ai le nei fiafi, me la lea, to e mai se tātou whawhitai, pati la poa, pa la poa la tātou whawhitai, ia vi ia le atua le nei aso, ia ona le whamoi moi, ia ona le tātou taimi, a o wala o whapitoa i. Ya, o se tong whaingal na pe ona mai moa masisira mai eli tātou wa tinu ule ni fo ia fiafi te walunga tuoi li tātou po kalamil fitu aso pe pesengal tātou e kalesia e whakasa po si sei mangeli o mātongo whiere nei a fiafi i le te walunga ino le wha moe ia e tātou e kalesia e whakasa mai le afi anga o SATAOA
mai so tatu atu ni Samoa. Le sunga whawhengainga, ia Reverend Faresa, ia malfatua me se fole tatu e kalesia, oa, Tai. le lava fo itala e whamatala i le mātango o fia le taualunga o le pokala me mona ni tausanga. Pe ona ia le tautua foi ma le unanga. Ia na ialo mtamu whanau, ai maise pa ia le kalesia le namasi i mai Samoa. I le tatu e kalesia e whakasa mai SATAOA. Wa sila mi o le tunu, mai moa, ma mori mawina, le wha moe moe le taualunga le ni tausanga le matu. Wa e malo fai vo le tua tia le ne fiafi. Ya wa fai wina manuia le fa moe ta penaina. Ya le e kare sia ai SATAOA wa te tonu le fai mo fi fai o le ta penaina o pespesenga ya a me fo eu fa evangelia o siva esse. A me fo le tala. Ya o le fai mo fi fo il pa o mai. Ya nei vai tau le tau mata so fo. Ai va tai rewa. Wai manuia fa moe sa fa wa fa po pe tunia leo talia ma le ngang fa tai ni fa ia fa fo na tru ya fa fo le sunga toina ya poesi ya fa tu Salome me fo pa io le cade sia me si Samoa ia le mata mo fi so e ma ka kia ole autu ole sini autu ole te walunga le pokalame mo ni tu sanga ole ele ta u or Christmas la e sona o nga pela na mai moa i le atu no uma silisila i matatu moli mawina. Ia i le tā uare fe au moli I me tutupu tono a inga, o le vāo mātua ma whānau, o le vānu nofo, i le vānu nofo i vala i o whānau ma mātua ma a inga. Ese le tau, lea o ngāre Christmas. Lea le tau. Tala ia na wha tinoina. I le fe au lo moli mai ai. E langona ne foi le langona e tatu no foi mafo fau ia fa tu sai rota ai ia foi ia oi ia male le atu ia pe o ha mai pe o tala fe ngai me tonu lo fa ti ni te mile nei a o le o mana ia foi le fa fangu mai ia le sunga fa fe ngai ia Faresa o fa to ia mai ele ne fiafi ia I tala fa pena na fa long ia fa ponga il tatu o tunu wa so e o is kan kaso le ore pinko o ia vai aso a ko pinko ala ta ko vai le ma o le tu le o fa na we o fa tau a ai ma le tu pe alu se a o le ta u o fe un modi to ni na yaso na mai a le o le ni tu sanga to ni na yaso fo yo na tatu o le fa mana tu na Christmas a yen tatu no ngale tau tua mala unanga pe ona ili tau tua tatu e kalesia mo le tu sanga mo le tu sanga ale ta u ole le tu sanga o le o ngari Christmas ya se fe au moli a tono se fe au ta u ole mo tatu uma e moli ma wina I tono tatu ai o le ta u fia mali ka u ole ma fia ma ka o pe mo na lo fa pe le si ma fia ia fia la I mo lo tolo ia fio vai pe le ka ko pe ale ya se coupe fia awale me como atia me le pi wa lo le fa mo moja coupe pe wa ko coupe ai jo kala lo mo we so dia ta ko makilo sanga ba wa coupe ga ia ma lo fa ta is wona to sanga dalu na savalia mani po kalame le sunga to ina ya Reverend Victor Powesi ma fa tu ya Salome pa yo le kalesia pe ya na sa no le sunga to ina te mo sola na e maunga I foi van peitai to nu manuia mai le po kala me ni tu sanga fu ono tu sanga o le lofa le male anga le tua foi ya vi inga le li ia fa malo fa ta ia tu tapo inga tatu wat nu mai se foi le pa io le kalesia pe ono fatu ma fa wia le po kala me o fa mana tu ina I pe se mo Christmas ma o to lungo nei me uma fa ta ia tu tatu sponsors pe no lango ina ni fa mo Waftai, o le Pacific Community Research, le professor ya le ena si autu, a le whaio tu ngia, o le Professor of Psychology, the University of Otago, a pe foi le Pacifica Family Health Group, whionga ngalu malemana vaina seri, le Lake Heart Powesi Medical Center, ya le whionga ya Lawaki, Dr. Yoselani Powesi, me se foi le whalatua ya tautua Powesi, tia, ia fa malo atu ai fo I le tatu ona mal tu tatu Pacific isi mane ia me se fo tatu tai au forward po se preschool ia ni so va ngolo fa penanto tu ina malango ina maftanga tatu o leo ia fa malo fa tai le ngata fo ile tatu o ma ko ia mangi le sai
ia pe ona iei ia le tina ia sina sa'u o fa'aloua tata fa'aloua tata i fa'apea fo'i le tina ia Maria Filiese ia masia tafu e lei malfanga ia fa'amalo fa'atai ma ia ma ia tatu e kalesia ia fa'penana lango ina tatu fa'amaimoi e fo tatu ia la fa yo e masu tatu e kalesia mo fa'amalianga ma le tau ma fa'amalianga Christmas mo tau sanga foto ngol tatu pokal mo le tau sanga malenga fa'alo se tasi tina wa lo misi atu ta fa'atai au makoia ia o fitu tanwasa te sina tina wa la to ia lea ngā ruenga i tau sanga umai le misi mo la to melof o le nganga waftai, o le lang manos, le whakasama, ngani sai po se sei. Ia iona vaenga ese, vaenga i 5, o le maftanga tamā, tina, au whai pese, au talvau mare au masa. Ia me se fo i le maftanga le au leo, ia o lo whapinana so swani manosi, tal John, ia, ave ia lo leo whonga tau moli o le sunga le toina, ia po wesi, ma Salome, me se pa ia o le kane sia mo mol whaftai, ia e kalesia malava ia na ia le latou sao e le pokalame le fitu aso Christmas lua afe lua se furu marfafa fatai lau to pule lea lau to tapenanga e tal tonu lava ele fai mo fi ia o sila le tua e lau to nga luenga Mae'e ia o le tua e tumu i whamunianga ia fuai ia le malosio le poto mlea tamai le ngate leo le tofafa le tua e whiangai ia le ufai nga luenga le tua la unga ino le folo ai so se fata fai taulanga la nganga na e fa o tuai mai le pa io le kane sia mangile sa nei pose sei ia fa manu atu ia le kerisi masi ma le tausanga fo te ton ia o le atalia ia le finanga fo il sunga to ina me se pa io le kane sia ia i le fa'atino ino le sia tato pokalame le tausanga fo lua afe lua sfulu ma le 5 aftai foi te tia mo vol nei avanoa tato te mafutai i lau to fa te tia fai lau te tia me se foi ia le sunga le ao ia te vai meni me se foi le unanga le fiunga ia pali tato mafutai pon po aftai le unanga le radio Samoa lau sunga i le fa'afengainga poni fasio me se foi le faletua ia ane man pa ia lau fai nganuenga ia o tātou toi whero e whiawhia le nei fo i tau sanga, ia o le nā, whai ua tuai tātou pokalame, ia, e le nei fo i a whiawhi. Lua afe, lua sifuru malwha, pesenga o le fitu aso o le kirisimasi, tēti. Mālo whaatai, tau aluma tuai se mātau tua, wha mālulu atu fo i se tau tua, masa o nanga pi ona eri tau tua le tātou e kalisia e whakasa ko se sei mangele, i ana pokalame whaangasolo nei tau sanga se tau tua le awa, a iei si sasi se ngana, a iei se sasi o le tau tua, fa malulu atu asu atu vai malu puenga au mai ole fina ngalo tatu ali pe ona yen nei tu sanga ia tatu fa manatuina ai le saifo mai pe Christmas ia ma ngalo ai me uma mai sa popole ma e usus kapis ebe oi mal via le tatu e usus kapis de ia ana ko foi fare con uno de ia ia mal via Christmas mal tau sanga fo mal via Christmas alo fatu